Gdje ste vi ranjeni? Pred tržnicom u Vasa Miske na ulici. Onda gdje sam vidio Jeste teže ranjeni, lakše? Pa ne znam, još ima loma, ima dosta galira. Noga? Lijeva noga. I na kom mjestu se desilo vaše ranjavanje? Vasa Miske, tu preko puta tržnici. Čekali smo hljeb. Inače, ja sam izbjeglica iz Evrope. Muž mi je poginuo na Osmicama gore. Iz Evrope, iz hotela Evrope, a odakle ste iz kog dijela? Širokači. Da, ostalo. A šta je s vašom kućom na Širokači? Razrušena je. Imam 3 djeci. Tu su mi u Evropi. A muž? Muž mi je poginuo na Osmicama 3.5. Pa evo, valjda će biti sve u redu. Daj Bože, samo da ovo ludilo više prestane. Kako ti ljudi mogu ubijati? Kako ja ne mogu onog žohara ubiti, a ne čovjeka? Ljudi, to mi nije jasno. Nemojte bezbedno. Samo da probiju, samo da prođu. Kako, je li teža rana? Ne znam. Noga. I kako se desilo to vaše ranjavanje? Ispred vas, na vas i niskne. Udarila je granata. I ništa se drugo nije vidjelo. A gdje ste pošli jutros? Da hljeb kupi. Svi ste ovdje manje više iz te iste grupe. Ajde, možeš fino ti. Koga imate od članova porodice? Nije niko do sad stradao drugi? Nije niko drugi stradao. Noga boli. Šta? Gore je sa nogom nego sa stomakom? Noga mi je odvaljena dole, stopalo mrdam prstima, ali ne znam šta je boli me. Jeste vi isto bili tamo pred tržnicom? Pred tržnicom s jednim kolegom sam razgovarao i najdalje dok puklo to je sve polegalo, vidim sve leži, krvari i meni je krv strašno šila, onda sam mu izvadio maramicu, razorao, pritegao nogu i tako da me neki čovjek sa automobilom prevezovao. Koliko vas je čekalo taj hljeb, je li bilo puno ljudi? Ja mislim negdje oko 100 ljudi, možda i više. Je li se dugo čekalo na hljeb? Pa jedno 15 minuta. Je li sad malo lakše poslije prvog šoka? Malo je bolje. Stajali smo pred tržnicom da kupim sladoled. Samo što smo čula da je kukao i ovdje u lijevo rame. Krv je potekla. Dotičala sam do kola, taksista je bio parkiran, dotičala do kola i prevezao me neki čovjek ovdje, imam geler u ramenu, slikala sam. Nadam se da će biti dobro, ali je bilo više od 100 ljudi, čekali su ljudi hljeb i bila su kola, sladoled da se kupi. A zna se ko puca sa brda četnici. Njega samo da slika glavu, svoju sliku u ruku i možemo dobro. Koje ime? Trebinjac Čevala, evo je upisana ovaj. A gdje? Ja mislim, provjerite, ja mislim da je još pred rentgenom. Jel teško provjeriti? Ti njen, jel, tražila je. Provjerite, mislim da je pred rentgenom. Ne znam na pamet, vjerujte. Lijemo ovdje. Možemo treba. Ajmo. Ajde. Gaz višak.
Aj čekajte, sad ću ja to. Kako je? Nisam i ovdje, tamo je bio.